bikungiwaite ukulite Mutwaanite mwaile dosama ngiti malamena ata kwa wiki. Nendo sungi anambe omwembe kusama ngiti atumia ndeto ndugu. Ngiti kwa Ndo tingite. Akamba maiza ngiti. Ndio tukia meza ngiti ndi. Mutani, isn't it mutaba by the way? Kwizana ngega atenda katuza wewe. Meza ngiti tosu kusemba. You are meta ngiti. Isn't it mutani ya usama ngiti yanaku. Isn't it mutani? Ai ndio ndugu. Haiwa mutani. Sio nozo ndo zote ite wangiti. Ngiti okamba kote kidogo kibodie mu. Ai gometa wo. Ai uwa maikulanya twilamba nende twilambe ndi. Lakini twakamba ngiti ndi. Na yini kulyo by the netando ingi mekule muno yulu wayo. Na njongelela balawi kwekani kule yu andoma Mutwaanite. Mase tunaize bai. Ngo kwenda wondo ukule na kango tethese. Nika na ile yetu mabutwa ati bandu bangi. Bado naize andu matwana. Mwaile kukuna maundu menyu omalala mukwenda. Matailo sama mailo ya. Na juza ma. Cha gukwa kana mbokuli ai. Mutwaanite na mwendanite na mwikalanesa. No mwithia muyika oila imo kwa wiki no gala kila kintu chonke kisawa. Aye. Wana mundu ndo kule yako yuze ba wichu. Nego okay, mase kana to nizogia nazi ai. Mbe utwani we stages tofauti. And mana atwani emetoke. Of course the excitement. Asuni kila mudana. Ni kila mudana. And actually ti kila mudana ni malakadha ona kwa mudana. Ona yes, amwaza ndo baika na keko ko mwita mimi wele. Lakini omuno mwe kalade mubiga abantu mukazoyana. Na majukumu magengi ba na mundu wange makalikililo okethia. Oketha mwegwetu lakini on average and mata na biga miaka 50 and above. At least less than 3 times per week. Yes. And mata na biga miaka 50. Ikuna yumo ndunangu litamu songile same thing. At least malala tu kwa wiki. Lakini loke wando maazia ai oila yemwe. No they were meana we are okay. Aipe mundu bwo tokenga unless person not to prove wrong. Aye kwando mengozi yako yaniwa. Yemwe? Mata ito kwa wiki inge ukethia no meane wo imu kwa wiki. Andu by the way kindu kimungu ndo masimo manena mwithukisia. Nikana twikasukumia maundu muno. Nikana dynamic ya wendo. Tio kwikati kwikuoka. Tio maundu makitandane kwikuoka. Ko wandu meona mundu wake ila mekuyanga wonesa ni muyanie. Ukethia chau maundu nomba seo. Lakini kwa undu twase kwa andu mana twani mituki. Na kila important niki kila mundu ma make sure kila mundu yemuyanie. Nikana ndukatwike omwe timu no kwenda lakini wenu na lengeto wiki usunge mwe na mbona tunayo wiki usunge na opete no tio sawa kila kiboni and make undu batone kona menda kila muthenya na chao gikatwike kuthimati ndawa aye kila mundu ane mwana access with you niwe kata ni manjo ino ndu mutwano kata wa umwe katika yebe mataila ingi na adabe undu yu wa uthengiani si andu bakuve batsa ni kwate ni unduzo ndiyo bakatwika ni mwe kana ona kele koteka nini ndiko musiani anyway ni kwati ni masungika lakini masebe kindu kinkwenda kuongelera nawe eteto mo no logi kuhusu maundu ama kitandani ma kana ume kingi ni bridal likana hii undu ninewite akani mama blame wako patana na moni ngisa ingi ndo mabata na no ndo itumina I think pia Ivala kwa toa ilotopini hapa sasa. Ngamu batangano. Kingi ni right pia kutabia tukizia maitwe. Kanambe kwa na maumbile. Na tega maumbile pia kacha. Be nikivyo. Kivyo za ingine kitubundi azia aka nitengitwa ile kwita bwokele binda na tuna wetete ndeto izumo the nyolonge na nundu wako bundi waju ugetha we na wisi mundu mele okwetia kwa hiyo ugetha na mwadwana aile okwetia na nundu ni waile kwetwe neze ni wena control ya unenganeka nandu kanengane na bundi botwa aisi anzia nundu wethia nita sex nita ya ume maundu aita benefit ya aume meoka akatita benefit ya kana maundu ano aume mebata namo aka mahibata namo pia ni twa ile tabia andu maituka na zindu hizi umbetwe sia akana ume na ugwethi aka mayatetheka aume meoka ti aume meoka na wewe wiye muthenyo longi na asiai aume ti mama enjoy ya sex meoka ona aka no ma enjoy ya na wewe tunaazia in a marriage setting andu mana atwana
ona mukano wake ya mume ti lazima ageta wenewe na yuni bawe the anondu wa june to leo mana na gwetwa ndio maanisha ukatumia kupatana tajao ta punishment aiye ajo le Biblia wasoma na ngo isoma ndamozo wengine kanani wete batu wete kugambio kwa Biblia yazia wethe nitwa weta musola specific wazia andwala Mutwaanite ni duty ti privilege dizeke gamba tofauti ne jao tichendi mundu withi akwegiane kana aunenge we muka kana we mume aiye izune duty nita gindu ja lazima munatwana undu ile otumia ju muthenyola mukozani yoka mwe ndi unenga na gaga mbio thiatete nindi batiwe iwa mundu mwambe wana mwami no gosana tondo sio yina akosana tondo analema kozanite niwe nakwa lakini mamutha maitu asiyuma usima inaweza kwikata azuma ipitanize na maizi kundu tukosanie nye nako kumo ni maile to utinanua na mundu maikuno nondo nye nako to ina chao ina makosa lakini ndio kweli basi wezine statement zio lakini on the practical part pe ndo amundu mundu ndio wiwete wo mundu umenda ungama amwethe ai wete wo kende ndaungamecha na ningi atana ungama ononga jaribu pe ndo bekika tigo wiwete wo wethi ape binya no seo ona munako sana mwivika bandu wethe no mwasi okiania munene ndika na the emotions sia wo kana emewelezu ya wone ya oleka nondo sinduzo no kwethe no kweka mukozanite nondo aumeza ingi no achanga mukena akaungama lakini muka wete wo no tonyole akololoa no get in such a setting mwethe anela marriage rape marital rape yukela mundu ito mukwata ito koza cha lazima nikwethe izuzi ikozanite ayekauti kayailete pia nondo wethe awamezia mundu longi kwa uno useo ona mwenda wethe mwina kozana na mwina abatana jaribu wethe uneni wenyi twaise communication bedwa noni ni mwaile kwethe kile bila mwinone nania na mugegwa naye ona tukozanite bana ba yailobikwa na bana na tuikathio kwa matutekita atulana ya yuzi ndo cia mthembosu lakini wone nge bandu no mekika masi ekane wetola muso to weta bai ola kwa education masome akolindo wa mbe kilungu cha monza kwambia muso wa mbe lakini nendo soma kuba wakende yasiati kila mundu ume nikito translate nzoma kwa Kizungu yasa each man should have sexual relations with his own wife and each woman should with her own husband kila mundu mume ni wale kwikata ni wale kwika mapenzi na muka wake ete iyo ila kwa ndio lele ndio kanisa kai mazi wazazi ndio baba wajomo baba kupia mituko kwanza wajomo ndeto nzio munuba ndeto ya thayo batu bakwati ya thayo iyo kawona kwanza thayo wake tanda nikana meli nemo ene akolindo wa mbe kai ekanambi mustali wakeli ningotila mondo omwe ende asiai papa Biblia yake so kamba bane bivete ndio kumela nesa wazi tachao ta Kizungu lakini yasa kila mundu niyethi wana kiveti chake mwene na kila mundu mukanake niyethi na mume wake mwene lakini Biblia ya Kizungu yasia kila mundu eke mapenzi na muka ula wake na kila mundu muka eke mapenzi chao na kila mume wake na yasi ati mundu mume na munenge muka wake ula umwaile amunenge tuwa mpake kata undu baile na to mundu muka nake na munenge mume wake yithu keje yala majasa mangite mukambilo za mejengite ne kunengane Biblia za nengwe ati nawo jo sa mejengite ba kweza uwa ngite bawo wakatutupa ngite bawo waje sa mejengite yu na tau mundu muka na kena munenge chao mume wake ula umwaile mundu muka yupuni bange bandeze lakini kwa Kizungu yasia mustali uzube bandu kwa siai ni duty yasia I think ni mustali wa ni ndandu masome and no kindi masome ayo ndhe ende yasia pe bane pe kumbaya kwambia mustali wa katano niwe kwaze mundu ndakakata ndakabatane kwanza ekangusome no kwa Kizungu yuma nesa muno kuma mustali wa katatu yasia ati
wakata yasia, the wife does not have authority over her own body, but duties to her husband. In the same way, the husband does not have authority over his own body, but yields it to his wife. And then ukumu kwa sia yoni kindu gene cha kwa ndi unenga ndina Biblia ya authority usundwena gwo kwa cha kindu gene cha na kwambia mustwali wa katano yasia hii muikapatane. Do not deprive each other except perhaps by mutual consent and for a time, so that you may devote yourselves to prayer, then come together again. Mkono chuni kena maana muno na yasia later yasia kada kwikoni muthenzi yonga yotudengete nikanatu ikata to enjoy pe bantu bala ingwenda kwa sabale kwa sia duty ndisibambaye bala lakini ni nabona no ba okiwaki o mindo o muswani sore mu kilunguni chucha monza cha kolindo wambe nipo yasia pe bantu bala yasia ni duty yaku mundu muka ni duty kunenga munyau mundume waku nita part of mawiyala waile kwika alanga you expect weke na alandu me ku expect weke ko ndo mwika ndo munenga ndo na mwiki ya chendi ndo na mwika favor wako na duty ila yaku na bwo bali kile the namase ando ingima claim ya especially jinu ya aki kila mundu aziali haki yakwa ni haki yakwa lakini Biblia itubundizia ati pati mundu ukaibwa ni ngai ni aki ila sionde wakwatie ati ni aki yakwa ikona ni nanengiwe aki yakwa ikona ni nanengiwe soma Biblia yonde pati mundu onomu wibia wakukwata aki yake indi kila mundu ni wibia wakwikata kokuna wia ola waile duty ila yake ya ile na kwandu au onela wanenga mukaunesa na wanenga mwimi unesa no kindu kinenga ni to Biblia nanga yakasia ni duty one tubi ya kwitune gethe abono ndo akwiko nono ni wia ngai wekiata wa unengie tamuka na tamuume nela wa mubata ona ngai ni wia wo Biblia ni pe mundu wo wa iwe ndo akwitanza mwazomie ki ya to sama ke pass kin Genesis eta wa onani tanza aokie mukuwe akwa na mukuwe akwa kwa nzana miyo ya bindayu wewa mukuwe akwa wine wa kibeti chao ane wa kibeti chake we wayo kwa na Bibiliani nondo agwetha you nondo amawo una sia usindu isu ni sia ikie kwikwa na ane wa mukamu inae athio koma nake ebinda yabiga ayetanza nikananda kamunenge siana na Biblia ya sia chucha thatia ngai na amuwa onani yani wala ngai na la to nikiita opozele la kibetisha chao ne wa kipeti kita thatia ngai ngai ya that nikiita kuitanza kicha kwitanza nakanenge muka nundu muko wa kwenda nengu atika muka uguni muka nyapazo to atie kiucha Biblia ni nikumaanisha la metanza matuko ne yani ndozine to na ngai you did no la waibona ati ndo be method ita withdraw did no la waibona ati mundu ekau aime kibetike omwana nundu kindu chambe kibetike kiyoko mume aikwa kitiasi aite na niche ndasiana lakini nika nanda kakinenge jana aikata aitanza na kindu kuche withia ngai wo mwingi wona ngai yiwe wo bika bandu bakuwa mundu kwa mwingi mono kote wiye wo na nisu ndo dhuluma ya mapenzi dhuluma ya mapenzi tikukwata mundu mana tikukwata mundu kwigwoka dhuluma ya mapenzi ni kulia kuyanisia mundu mabata make intentional ndino ngoya kuwa mwendini ngoni ni mwika nai ni mwavukia ni mwika nai daka ababika getanza ka mwika ukona kwanza hii dhugu zaidi ngamubata isu dhuluma ya mapenzi na niliwitha siangai wo wasoma nundu mapenzi ndi ni wa mutwano ni mwea ngai unenganite na nicho kitu ngai wasia makati yasia imona mekakata makathi mele kwikata kolomanya bamwe yuwathi kumudhulumu na kukewithia ngai ewe wo o hao nani ngabongo na kindu ngithuku muno suluma mapenzi ni utuma wa ngai na niona ukula nawe vindani ipasana wala ma withdraw ya you nduzi amu maidana intention ndoku nonzi asio sia ku enjoy ko ngai ni wakitumi wanga ya yasiela wa isi no kumenya nondo yibuni bada aba babuku zaidi utaelewa kuma po
ningi lakini amo mayagyo ya on whichever the case no kuotia is no arguments lakini you intention ete ya udhulumu mundonge paema betio lakini etha mundu eikoune kana aumesie ulonge alia kumweanesia kana mundu mukono kwenda mwana na no mutwaite na no mupatia mwana witanzani kana ntakakwate mwana na numu kwenda mwana ni mapitio ona mbe wangai lakini etha maundu menu muko na mwiwana kilo mwewite moyo pate wo ai mundu kuthulumu ngi pai bandu bena thina nundu likana no Biblia ya cia kana ngai asisa cia ngone ngo yaku ilo kwiko ni kielelo chaku ni chao kiu ni chonga yosia cia muno na nicho kituma ngai either aitutuba kana aikata aitu adhibu